Evo ime i prezime. Zovem se Salih Salimović. Salih. Vaši sjećaju na Fadla Banja, nedostaje. Pa nedostaje puno. Prvo čovjek kao on, roditi se više nikad neće. Ono što je on radio za cijelu Bosnu i Hercegovinu i svoju okolinu, to niko još nije uradio. Pomogao je mnogima, mada ga mnogi sad izbjegavaju, da reknu nešto, ali svima je pomogao. Ne samo Kozlučanima, muslimanima, nego i Srbima i svima. Koliko je važno za Kozluk i Podrinje ovako da se makar na ove godišnjice sjećaju Fadla? Sigurno da je veliko, jer sjećati se na takvog čovjeka nema ništa bolje. Onoliko koliko on uradio, sami znate, prema tome da je sreće danas bi bilo ovo puno. Koliko je on pomogao narodu, ne samo u Kozluku i ovoj užoj okolini, čak Tuzla i cijelo područje Bosne i Hercegovine. Jer kako je bila dženaza, što Alarm Tele Fadli rekao, ko Titi, prije na dan nek što ću umjeti, ja sam ga vidio, kaže, bila je isto kao Titi dženaza, toliko je naroda bilo prema tome. Da je sreće bilo bi danas, mada mnogi rade. O vašem ličnom mišljenju da je živ Podrinje, u kojem bi smjeru išli? Pa, Boga mi dosta bi se, jer na početku je se izmijenilo dosta toga, a da je on živ, to bi bilo još bolje.